na kraju je to, jeli. Kako si došao bez rukavica, brani čovječ? Evo, s rukama. Ovo je zidarska. Sve Nema slomljenih nogu i to. Svi dva to ne naši. Je. Ovo je naši. Vi onda igrate s ovim naravno? Ne, oni žuti i crni tamo. Bolje da ih ne gledam. Nemojte njih proučavati. Ne treba proučavati. Trebamo igrati svoju igru, da ćemo svoj kupu. I samo slušajte Rudu pustite. Ruda će biti Njega će puno streliti. Evo se. Onda vi ne snimate. dobro je, sva srećna slava, ne boli nikada. To je dobro. Slabi ste bili sa ovim. Sa vinom večera ste bili slabi. Ne morate vi bježati, slobodno. Morate. A, morate. Onda dobro. Bilo mi je drago. Samo si kurac. Vrlo budu pički. To ti je najjača stvar. Splitska može dobiti Anja Dalmatica. A, naravno. Oba dvije mogu dobiti. Moram navijat. Kad se ja nekad noge staviti. Da vrat staviti. Ovi su Čiro Blažević, Barun, ne vidi sve. To su malo jači. Ovo su jači. A gdje je Ate Lučko? Evo žuti, ovo ne igra. Žuti? Opet s Lučkom igra. Oni su kostolomci. Oni su kostolomci. Daj nemoj ove slike i jebote, naši ćeš slike. Kaj trošiš jebote?